بشربالا امروز غالبی همین محرکه برامد اکو در این 90 سالگی من امروز از نام جماعت شهرکی 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همه شما را به این میدان پرمنظره ورزشی بخشیده به جشن نوروز 2018 خوش آمدید میگویم. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، ما همیشه شکرگزاری از مهنت و تلاش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان می‌نماییم که با خدمت‌های شایسته این شخص بزرگ به این دوره طلایی روزهای بهترین و زندگی شایسته آمده رسیدیم و همیشه مردم سرزمین باستانی تاجیکستان در حق رهبری عزیز و گرامی و یکی از اساسگزاران صلح و وحدت ملی لیدری اساسی سیاست مردم جمهوری تاجیکستان که توانست جان خود را برای این مردم بزرگ تاجیکستان دریغ ندارد و امروز ما را به این روزای شیرین دوباره رسانید و امروز همیشه ما از درگاه خداوند دعا میکنیم که رهبری دولت محترم جناب عالی تن صحت باشد و در کارهای سیاسیش بردباری و کامیابی را خداوندم نصیب روزی گرداند و از بابایشون خواهش میکنیم که در حق رهبری اساسی ما محترم جناب عالی دعای خیر نمایند. مرحمت دعا کنید. در این بازی توفه های شایسته از حساب سخاوتمندان همین جماعت شهرک جمع‌آوری کرده شدند و کسانی که غالب همین مسابقه میبرایند من 3 ماشین سبکرو، 1 ماشین پری مال مایده، ماشین دیگر پر از خالین و دیگر توفه ها هستند و از هم پهلوانایی که از دیگر شهر و ناحیه ها آمدند خواهش میکنم که کدام داورایی که امروز مسابقه 2 پهلوان رو نظارت میبرند خواهش میکنم جدی باشید. کدام اگر جدی رفتار نکند 2 تلخمه دارم همین داوری که ساز چی نکند پشت اینم تپه میبریمشن با خطی تلخوی از جای میگریزیم. مهمانان عزیز، خواهش میکنم که مسابقه را داورا از روی عدالت از روی تمام انام نازکی‌های گوشتی نظارت برید. کدام یکی غالب میبراید من همین توفه ها نصیب انامونا میگردد. بابایشون خواهش میکنم یک دعا تید با همین بازی را آغاز میکنیم. پروردگار مناسب خلقمızda مناسب bahar bayramından, dehqon bayramından tavırlarımız Allah-u Teala hammelerine, kattelerine, ihval, abroy, palmanlarına, küçük kuvvet, yaş süperlerine ayında halon boyasını Allah'a nasip etsin. Hemşe memleketimiz tez, muhterem bu prezidentten takip hemmesi kadar parvar, ihval, abroy versin, parvardigar. Hemşe şunda Koşlar şunda küreşler olsun, amin. La ilahe illallah, amanete indallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. مرحمت آجی بابا کدام مسافر دیگه به غیرت مرحمت میبخشید چند ساله؟ چند؟ 88 88 سالن نامناسب Namınız aytın, namınız isminiz. Kaço? Namınız aytın.
درباره انمی توفا خوش میکنم پیش آزاد کنید 100 سومون دیگه بالای بخچه ده اینا هر دو پهلوان شما تیار هستین؟ تیار هستین؟ تلکنک بیره بو دست برداشتن بیره بو فقطی پدنوشکه دادن نشوند دشنام نمیتین مرحمت دوستان عزیز دوستان عزیز همه نظارت برند از نومی بازی بستن ستافکا خسته است 50 میگه علاوه شد از نومی رئیس جماعت و نومی هر دو پهلوان و یکم کسی که هسته خوشمند محمد علی چوانداز 50 سوم 200 سوم شد الکای 200 سوم بازی بستن شما میدونی نه اگر این توفه ها را برین مومم دوال نمیشه کوشش کنین که دست خالی نروین بچه 20 سوم میگه علاوه شد 220 سوم 50 سوم دیگه 270 سوم شد آخرش پولی خمه برای هست با خوش میکنم شخصونه که داگیر هستن شینه دیگه هست نیست بابایشون دعاتی هرچه آمین یک پار شدین 1 2 3 خوشت بالا امروز غالبی همین محرکه برمد اکو در این 90 سالگی نامش علیش میکنیم وندم بابا مرمت تو باشه مبلغات پولشه 270 آباد 320 سومون نصیب کند همین دستی پر برم امام چیزی بگو کرتا بود میکنه بگم مخصوم بابا 50 سومون برای بغیرتی و در میدان برآمدنش در این سن سال هر کس غیرت کردن نمیتونه برادران یک کانال بهترین با شما توصیه میتونم در این کانال ویدیورولک های بهترین شما در آینده تماشا کرده میتونید برادر نو کانال هوی کردگان برایم قبل دستگیری کنید در کانالش پادپیس کنید ممکن در آینده بسیار ویدیورولک های نغزه برای شما تیار کنه و شما تماشا کنید سیلک در پایین همین ویدیو میشوه Varo. Sono oggi soldi. Vakitte ben sizlerden hammelerinizden iltimas kılamak ki şu adamın sağ salamat olup şu halka koşup
yana ham yashab, yana ham Rabbimizdan hammamizdan ortiq. Ardaro. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan rahmatga ya Rabb. Bu kurtay safed Parviz az Nohiyay Mominobod. Bu kurtay safed az tarafi dastçıvest Soman az Nohiyay Cayhun. Harça dön etimaj bu. Yak buhça 10 soman. Rotin. Marama dolar nigah kine. کمتر دورتر کمی رو دورتر بهشون بابا چون نگاه کنم دیگه در جای سالیم نمیشه حالوان بابا Ayşe'nin tele dakika çakarım parça. Ağızlarını hoş bakmayın. Parviz Palvan. Parviz Palvan ağızlarını Mominobod. Çavanda avlamacı telenak Ayşe'nin. Aha. Ayşe'nin telenak. Sonra. Allah'a az meydan hoş bekle meydana bak. Babalarınıza kendinizler dörtte Raşiyer'den yazıcıya koyuyoruz. Ne mutale? Bu ayakta kurma bir dakika. салом алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама бародарони тоҷик касоне ки гӯштиноро жидат дошт гӯштинои нава гӯштинои 2018 ай сабабе ки комментариҳо бисёр шуда яхело ҳар гапҳои безеб навистиянд бароям ма хостум ҳами комментариҳо ответ битон ба комментариҳоро мехонум ки чӣ навиштай ҳамро ответ мегӯм бародар номуш Али Алиев навишта ки чӣ ба ошно дурӯғ мегӯй амура 2017 ҳатто 2018 мегӯй а бача ҳамат барои 2 сум дурӯға мегӯен ай Аллоҳ битарсед бародар якумуш ки ма агар барои сум видео мекардум темаҳои инай хеле сари мардума вайрон мекуна ранги Мадина Басаева Фирӯза Ҳафизова ғайбат када мардум мешина ма уна хеле темаҳо да пур райна хеле видео я намуд видео дорум инам хеле партон 200-300 ҳазор просмотр мегире я намуд видео дорум не ки шармандагӣ кадан дар кор нест халқи тоҷика шарманда када пас задан дар кор нест обрӯи я тараз резондан дар кор нест ма иншолло любой видеом любой гӯштинум чӣ санаи мондагӣ описани видеоро бухон дар куҷо шидагиай чӣ сана мондагиум дар ҳамин видео 100% бовар надошт бошӣ любой ай тамоми тоҷикистон гӯштинои калон да одам омадагиай занг ба занг пурс ту мегӯй ки ай худо бутарс барои 2 сум
دروغ میگن ای الله بترسین میگه تو خودت ای الله نمیترسی تو خودت ای الله بترس تو همون دروغا تهمت کده مالا بار کردی که دروغ گفته افتاد لبا جای تاجیکستان زنگ بزن بگو که همون جایی که گوشت حکم گوشتین میگذرون همونجا گوشتین شد روزی 17 یا نه لبا جا زنگ ده لبا جای تاجیکستان همه جای تاجیکستان همین ولایت ختلان تماشا اومده گه چی را یافتین شما برادر یا چی را عمیق نکرده فقط پس میزنین حقارت میکنین چی در همین گپ شما چی میگیرین با نام خدا آخه بچه با تو نصیحت کردستی ای الله بترس خودت ای خدا نمیترسی آخه دروغ تهمت کرده بول کردستی فقط پس زدن حقارت شما همین حقارت چی میگیرین همین پس زدن چی میگیرین همین تهمت چی میگیرین آخه با یک تای دیگه Sabir Amino نوشته گه نامش نوشته که اید کلت در خیلی شب میدونید چی نفته گه بلوگر 2017 هم بود توار گفته است تو ای برادر ای بچه تو آخی خودتون تو چی را کجا دادیدی ای کیم کجا می نوشتی تو یک بار زنگ بزن تاجیکستان انیق کو تمام ولایت ختلان آدم همجا تماشا آمده گرد روزی 17 جماعت دهات قزلقلعه در جایی که حکوم گوشتین مینداخت سالهای پیش در اون همجا گوشتین کلان شده گرد لوبای کسا پرس ما 100% گپم در جواب میگم چی در کنم خیلی پس زنی حقارت شما همین چی میگیرن من نمیدونم آخی چی در کنم همین گپ همین حقارت کردن شما در چی فایده میاره شما خودتون روی راست گفتید که 2017 شده یا یادش نمیشه که 2010 شده این گوشتین سال 2010 شده خودتون دروغ گفتید 2010 شده 2017 شده گفته گوشتین 2 روز پیش شده گیره 17 مارت 2018 2 روز پیش گوشتین شده گیره خودتون دروغ گفتید روتون سیاه کردید که این گوشتین 2017 شده یا که سال 2010 شده تو نو پرفتید من برنامه لبای وقت در گپان جامعه برنامه الله قسم میخورم ما اگر برای پرسمات ریخیل میکردم با میگم هر تیمه های هسته هر شرمندگی های هسته که اونا رنگ اونا پرستیتوت که او مدینه بسه یا اونا فیروزه حفیظ ها را گرفته آبروش ریزوندن مردم رنگ یا خیلی غیبت کردن نمیشون من انشالله ما خودم می ندارم اگر بوم برم در تیمه مدینه بسه و در تیمه غیبت ویدیو نمیکنم بوم برم بیسومی را با یک تای دیگهش عینالدین خوجاєв چی نوشته بلوگرو این گپ برای همه دخالت هسته که گوشتین 2017 اگه 2018 میکنه خواهرشه نگاه تو چی درجه تو به عقلی به فراستی خواهرشه خیلی فلان اون طرفش میدونین اوچشه نگاه تو در توا چکل به ناموس آدمی که اوچه حقارت میکنی مرده که برا کامera کن پرتو ما انتظار شماییم подписаться میکنیم او چیه هر جا میدوزن میپرده پروست مردکشن مرا برای چی قهرم کرد برای که در همون گوشتین ما بودم ما قسم میخورم به نام الله لبای وقت لبای جای تاجیکستان ولایت ختلان لبای جا زنگ بزن بگو که در جایی که حکوم گوشتین میگذارن گوشتین شده یا نه من ما جوابش میگم این یکمش دویمش تو همین حقارت چی میگیری همین حقارت کردن چی میگیری بوم بر به ناموس تو در بین 40-50 هزار آدم تماشا کردی تو خودت نشان داده اکود نوشته است که خودت نشان داده که بوده تو گپ زده میتونی حقارت کرده میتونی تو این اخیر در بین 50 هزار آدم به ناموسی خودت نشان داده تو این اخیر نشان داده است که نخیر به ناموس مفته خودت نشان داده استی تو نخود به ای اوچه حقارت کنی ای خواهر حقارت کنی تو ایزا نمیکشی روزی 17 مارت سال 2018 گوشتین شده گرد در جایی که حکوم گوشتین میگذارن در اون همجا گوشتین کلان شده گرد لبای جا زنگ بزن من همین با لبای خیلی من تو در جواب میگم در کار باشه لبای خیلی جواب میگم تا گوشتین شده گرد من لبای خیلی قسم نکنم بیاد در کزد میکنم ویدیو را لبای خیلی 1000 آدم شاهد در کار باشه 1000 تا میرم 10,000 آدم 20,000 آدم شاهد در کار باشه اونم جدا 20,000 آدم 30,000 آدم تماشا مونده اونم قودم ده شد اونم قودم شاهده یکمش تا اگر ایده باور نداری انشالله خدا میدونه
ё ки ҳамин қадр видеои мо маъқул набоша умуман тамоша накун, подписатсия накун. Ё ки яке случайно похож видео дада видеои мо чад шид дизлайк мон ё ки бро ай видео тамом чӣ дар корохи як хелатон диден ба худо ҳам 30,000 40,000 просмотр гирифта ай бахилитон як хел ҳам ай бахилиша мурдеста комментария бисёр баъд шуда як хелша хонда намеша қафода мондага як хел навишта ки ту барои просмотри гӯштина и хеле хел кадами просмотр зиёд гирифтеста гӯштини Ким Каянгера соли 2010 гирифта 18 навишти ба номи Аллоҳ ма қасам мехӯрам 2018 шида ма агар хел темада барои просмотр видео мекардам барои сум шуда гуфтиу гапо эмонма мефурӯхтам лав зада хел ҳар як темаҳое ҳастай чӣ ма хума саргардон када 100 километр 200 километр мерам раҳгиро дода гӯштин сёмка мекунам миёр монтаж мекунӣ чӣ мекунӣ бо мехезан яду беномус ҳам хеле аққурат мекунам шумо чӣ мегиран ҳами аққурат чӣ мегиран яч асос надора гапотон охи яташ охи просто так навистанда намеша ба гуфтина яхетон ё ки ма ҳами гӯштина ай куҷои дузида 2018 гуфта навиштам ку ҳам гӯштина ма да парто силкаи одноклассник ма дар поёни видео аста биги ай кадом канал ма гӯштина дузидам силкаша рои ку видеора силкаша натони видеора скачат ку ма дар рои ку дар одноклассник то мард бошӣ не ки ма бовар дорам ту айнақил ай бахилитона яхел ай бахилира видео просмотр гирифта гуфтест ки шумо фиреб када мардума сум кунем ма ба номи Аллоҳ қасам мехӯрам иншоллоҳ аввалаш худованд ризқа метиҳад иншоллоҳ ма барои просмотри хел темаҳои ғайбату хели темаҳои проституткау ина хели чои ҳарома чӣ намекунам ҳеҷ вақт гӯштинои пешинаро гирифта ҳозира када намепартам номша хел монда ма вақте Россия рафта будам 6 моҳ видео када натонистам ба хотире ки темаҳоро видео накунам гуфта 6 моҳ дар каналам видео напарафта будам монетизация ключон буд сум кор мекард канал агар видео мекардам ба хотире ки каналам ҷазир нашав беобрӯ нашавам гуфта дар инам темаҳои ба гуфти яхел блогеро галубоиу Мадина Басаева яхелора шарманда мекунан обрӯша мерезонанд дар яхел темаҳо видео 6 моҳ видео напарафтагим яхел темаҳода видео накунам гуфта ма иншоллоҳ дар ҳамин темаи гӯштин дар ҳамин видеое ки гӯштин парафтагиём ҳамаш 100% ҷавобгӯ ма 100% ҷавоб мегӯм гӯштин кай шидагиай ма даже одамо видеои гӯштина сёмка када меёранд метиҳанд ма да партофта ман намепартом барое ки боварӣ надорам чизе ки худум сёмка накунам чизе ки худум набоша худум монтаж накунам таи дасти худум нагзара чира намепартомам так что бародаро гапои беҳуда гапои пасту баланд ҳаққорат хел чизо нанависед дар кор неста ячира аниқ кунед ами гӯштӣ надидӣ занг бузан ягон шинос дошта бошӣ ягон чи дошта боша ам наздикиё занг бузан пурс гӯштӣ нашида боша баъд бинавис ё ки силкаи одноклассники ма дар поёни ҳамаи видеом аст будро дар комментария хели хута зур нагиё будро дар лишни сообщение ма да бинавис ма туда ответ бутум чӣ дар кор хута нишон метиҳӣ хута гаррени гирифта ба чира ёд гирифтен ами навистана ба бародароне ки гӯштиноро ажда доранд ҳаматон интизор шавед гӯштино иншоллоҳ думадум мешавад як гӯштини калона сёмка кардагиум тайёрай фақат камтар вақт шавам монтаж карда иншоллоҳ мепартом ҳамада хай саломат бошед дар паноҳи худо бошед ягон гапи пасту баланд гуфта бошам бахшиш